for mejiri se ho ye eneda esuso ene meda ase se wode wa fidie na ato Adom TV ya wo hwe Nkuranhyensem a osomfo wakoa Apostle Dr. Nita Kotego biti dwoma bi ho chia me ma akwa ba na men kan che se fro bi no mfro bi ne medi eventual na monchowe me no ha dwumade bi ase America se onipa bia ewo wusu ene obam se obenya yedie onyame ebo wo no o maade bi hyewmu se odi nkogu a wo mpe se bi obi ka se ho nye fekra na oya bi ka se wa efo wo ye mama o wadi nkunim o na ya ode isan se ewusu no oban onyame de boy na saade no enye se bibi eda se be mfikyire ya wotre won sa akofa eya dwumadne enyansa adwenepa anamuntuo papa na ename no be fa kwa bi so atuanamu ansa na onipa obenya yedie ansa na onipa obedi nkunim ansa na wababa obewie peyo na sipi na sita no onioma bebre agina so de dikan nie. The first element to greatness is to maintain a positive and true self-concept or self-image. Oh, so betwem funi afa ne aya woyo ne kwan so. So betwem funi wa adwen po so aka kire ho nipa woyo. Wa hunu se ukwa asode na hia asofo a esan so no so nimi so asofo ntino osuansem ka no ebe kansem pa na ko atum utim. Bibia nsu kwan so beka se me so be konshuansem pa no na maka kire me ho na komitim. Na esan se wo da sofo dia ma obi ntino wo de sebe wakoya sa koa e wa so da mu da bi. Edian de beto ho so no enioma abeyo ka tete esi so no yese emma won trabia ne ejade yetimi hu se eyentro enamekai emma bebre enyanimde enya sabe suahunu what the adwuma horo ano a memma eyo enti nsembo a ye ka kire ye no a fa ye ho no nyesa na tie ebia wo we so de onima ade ebia ko school teacher say we faili enti we anya certificate enti nam nyina wo de hu se me faili se mabon dabi ade ba ko mo pe na wo bon ewo eno je say ade fufuro ho a wontimi enni nkunim wom. So don't define your life by your past and current circumstances. If you want to become great, create a real image about who you are. What makes you you? Where you wine? Me can say where you Madam, Mrs. and I Mr. and I manager and I cameraman and I producer. Me can know who are you? Who say? How do you define yourself? Me ubisa me say who am I? I'll tell you say I'm a highly motivated, happy and forward-looking person. Me obi ade bia me hye me hu kran. Me ne je me ho pa na de bia me hwese me din kan akomanim. O bi so obi o so me e bemba. Me de me akrani kwa me ganji mi. Nya agbagboto amanye. Allow me de me o say tunana. Eno nye na me bisa wo. Wo ye hwan. And they define who you are. And define what makes you you. Anyone ben de be kire say wo ye wo. Suban ben na say wo de na di e be kire say wo ye wo. Ukasa me your mama suban be na da die kire se wo your mama enfra ho se me abonfianda me dimu suban be na kire se wo dimu me metimi aya ade nyina ye na we peyo suban ben na be mo aya ade nyina ye na we peyo onim edim bia beto ho no e woni suban o na adwene adwene obo bi se me mama me me driver me de me so yani me de me politician me de me ogidini me de me nyonkopa me de me enuapa eno nye suban ene ye ne but ye kasa wo ye hwane a enioma ya ehye mu abetime na die na wada soronko e wo nipa nyina mu ebi so obeka so mi ama excellent e bana djuma de ye bo ba so ese me ya djuma yie pa anya no me de I can do all things through Christ who strengthens me anya no obi abetime ya bibi obi so wa I am an accomplished musician me de minimum to pa anya no kase me yanyum tofo a me desronko eti de na mayo a be ma yahunu se me yanyum tofo a me desronko and say I'm an accomplished musician or I'm a successful businessman me dem ye business one business say what are they at on have any business ya na dada we kase businessman a obi od na adwene ebunkunta ehye nioma na nioma ni edimu na so ba mfaso ma obi ne no ya oton on a businessman or ye business entrepreneur bagana de obi akofa kwado na oton a business obi akofa mobile phone chips not on the same business. That is why we are where we are. You see, our definition
of who we are, what we can do is so limited. Nyoma ye hu ye ho se ebetimi ayo ne se de frɛ ho fa no. Ase abomfia, minim sa brofo na beja asa suba no a. Enti Ghana ni bia peyedi a no obi e fa imperial mindset. Obi amoame a, obi ansomi mu a, obi ankyerɛ me kwa mentimi nkɔ. Da bi e imperialism no no. Broni ba no o ma ehunu se ye nan broni a enye yie. Akaya ho besi ne. Drop that mindset. Na hunu se wo your mama, usua obehu, uya ebebe mu. Wo don saka na ye bibia. Bedi nkunim se mpo di nkuguo mpo a fa ne se wasua de. Obo hu na se me de me humabro I'm kind-hearted. Me am intelligent, mo nyansa. Me am hardworking, me adwumadene. Ni nyina efri enyoma ya wotayo. But right within you no, your free be self-concept. Your self-concept is an understanding of what you have in you. Your personal experiences, your body language, your thoughts, your collection of beliefs. When you can self-concept, nipa oya, adwene a wota adwene abiribiara. Nneɛma a wota agidi. You think how do I ka bomu na mfoni a utwa no wani so your attitude na ne ya ode na die. Na betima ka say ayame. Uti one day. Omodien bi sa won say nipa be na meyo. Nipa be na mpese me ye daache. Onipa me yonde no aboa me ye die nipa me ndaache no beboa me ye die ane pe akade na penyansa na pesua hunu ni subane patin kapa obehia na fa yo neoma apese oye na ochina na ka che on say ochina semri me mefu atwede akomani ma yo mama adi nkunim odofo nkunim die ewo ho ma obia ye die ewo ho ma obia etoji nipa awoyo ani neoma obeyo ni neoma obedwene ho that day bibia isi kwan se obedi nkunim akwansidia no gina wa wo so adwene awodwene se be atenka akanya no ye ni awadefo ye wo mema ne mafo won awade ene ye ni oman atete apansam ye wo oman ma atete apansam a okyekere oman se onipa ne di yi a oni bibia bedi yi aha na meja wo edin ya meje so e apostle Dr. Nita Kotegu ubo medianka odianka mepe mate enka ho na mama na Adom TV adwumayefo nyina titire the producers we Kampadu Thomas and Sarah se na me na me cameraman Jonas and me sound man Osmosis me da mu nyina ase na wa wonya mrehwe me de woni onyame